Na mimi nataka niseme katika familia kuna watu ambao wanapambana na uniqueness ambayo ni very blessed na imebarikiwa katika nyumba yao, lakini zile personal brand ambazo ni baraka kwenye familia, wakati mwingine wanafamilia wanaweza wakainuka against that. Na familia ya Musa ilikuwa hivyo hivyo. Na hata ninakuomba wewe ambaye wakati mwingine una uniqueness kwenye familia na kuna vita imeinuka juu yako kwa sababu ya upekee ulionao katika familia, usifikiri kuvunjika moyo, kwa sababu si familia yenu peke yake. Hata familia ile ambayo Mungu alionekana kwa kijiti kinachowaka bila kuteketea, familia ya Musa, bado matatizo hayo yalikuwepo. Kwa hiyo ni common problem kwenye jamii na kwenye familia ya watu. Don't worry, usikonde. Asubuhi ya leo pita mahali unywe supu, jipongeze, nenda kazini. Yaani haijaanzia kwako, ilianzia kwa Musa, na kama Musa alishinda na wewe utashinda.